Ka Saint Joseph Parish Nong Tliu kala penlong ya ka procession Eucharist ha kasin ka benengkong hadin ba kala pli kum ka parish bathamai bat ha kani ka sngi la rakhe ka jingdap shisnam ya ka jing play parish bat la rakhe sundon ru ya ka sngi buram jong ka parish da ki hajar ngot ki ringwet jong ka balang Catholic na jan ba na jangai kala wan ban shimbanta ha ka procession Eucharist ha ka rukom ka ba ipu ipeng bat kaba syongkun syongblay rangkat ke jing senran lang jong Father Lam Kupar Sangdiar na Nongstoy Father Andreas Paret Parish Priest Marbisu Father Albert Lengkhoy Parish Priest Nongtliu bat Father Siberian Lengdo Assistant Parish Priest Nongtliu ki reuniam ki nongilam na ki weipat ki balang bat la pensyit pensngan yaka da ka St. Peter's Brass Band na Nongstoy hagani ka parish ki don Arteli ki sub-district Khadlai teli ki balang sedong, san teli ki blok, bat baro ki don hadu, kendai spa khat san teli ki long yang Kristan Katolik. Haba ajing keren si keriunget ka balang Katolik, Father Lam Kupar, ulaong, ba ki briu ki don kam lai teli ki jing don kam, ki badai ka bam, ka janpong, bat ka jakasa. Hanroi ha ka jing im Kristan, don kam yo ublay, ban yo ya ka jing suk, bat ke jing kermen halin ke jing mani sakramen layo ya ke jing penkup buram da ke seng rangba bat ka program lekmen parish di ke ba internet da ki samla ki rangba bat kilong kemi kumjuru ki hap ki baren Great pelayan nakasliw Hudlay kumari Traf ngayon Dari Betul Kumaratong Lingkong Junta Berbos Junam Majlam Amin Melong kajing ipat pat kajing em. Ikaw kibanget hame wala da kilayat ken sa em. Atras no sanay. Terima kasih.
kita berdoa hati ada kenikmatan. Yang ibalawan siar na penang. Ada ulu ubam ja ulu kupu yang jumlah. Baru kupu bangan ayah ulang kado jumlah. Ya kaba na ay kenang baka berkre kanjab ini. Kami kalau pemik kecintaannya kaba kupu apa yang dijul. Kumu ulu beriu ulang ayah ni na kado penembang kila-kili. Jisu la ang haki, shisha la ang hapi, laga pimba mo kaba ju kuno brio, ba pimdi ye kasanang jungi, pinam yo jing im hamati. Haki jing im brio jungi, nidon lai teliki eki ba, nidon kam bangin do pula bang im hangnya selah putih. Nidon kam ni kecing ba, nidon kam ya kecing pong, bat nidon kam yang kerja kesah. Namar kata orang ini ia teresyutom, but nilai terbala, berpembiang, menjauh yakini rai telik lagi. Kalau kemudian kau, but baru nanti nilai ia kata. Henry, kumji Kristen, ni kenal ba, kaya kau penlong yang ubriu. Lani yang kapuri, kadai kamet berkemensi, hangi, kadang kamet berkemensi. Bat lamang bana tahu ini, ontang nak bentakan kijing kebatang sipeng pulau. Hari lamang ini nak bentakan kijing bang juga. Pada kata nidon nak kijing dan kama, bat nak bentakan kijing bang juga. Tangkini lai teligi kicing bang kejan bekerja kasar kimpat biang kimpat pura ni dan kamu hak haduk kadwa ni dan kamu yang baik baru nangi kibriu ni dan kicing teli apa manusia ni wah agi kicing perkat briu juni ni ongba ni wah ya kicing sup boleh kicing kemet premi kibangai kau Yesus Kristus ni tebah ni dan kamu yang baik. Badai boleh iba ayam ni ia katakan jinsut jingkaman kabapura. Mereka setiap atau jingbuai setiap nilarwai bersama beri pura kebong. Ablay nilang ublay jonga yang ni download keterang. Kamu siang jonga ke siang yang ni, kamu jonga ke anut yang ni pun kekan dan terkau. Kini kecing anut jongi, kecing anut jongi kini yang ublay. Wa kostin betul berkenal ini ba kadang hub cumi keterang yoble bakaya iwat yoble kadang pun hadu bakan nasyam tat yoble jisu hakamit kawai bakadu roai lo tu shem kami kalau kami cuma kami kalau kesenang cuma badai kami kecing IT jisu yala kami kesenang kabaya iten bakapura hakam bani ni baru di Kristen ni ngai kau jisu dapat ni, nama ulang penjuni, ulang pun ini dah kebawa IT nak yang aku cakap. Kini kalau kemudian ketolong berkat kalian jadi jingat yang juni baru kalian kerana sebab Jisu dah kebawa wan IT nak lagi cakap ulang wan penpura yang kian baru yang berarti halo Pak Paris kejuni. Akan pangai anu sunyi iwe akan yang film nak kukun rabi ni semua ini kami ini ada kata-kata akan panggan bagi sini juni niyo ekilindo sablay juni ni semua perpang ekilindo belum kami ke film
Bingkoi, Parish Police Kejami, Infara Severino, Assistant Parish Police, Kerpang ya Infara Andreas Paret, Balong Parish Police Jaga Parish Marbisu, Kunjuru ya Infara Langkupan Sanggar, Padang dekat Bani Nado Mene, Aduk Mutakasni, Berbongsi lagi mana kepor Bani dan kami, Kerku Kerpang Kilindo Kokon Rapi, yang namanya semua ini Ketua Jisu, Kokon Rapi ini semua ini yang kerpat dengan Kerku Kerpang, Deki Sesta Bangro, Kebujusan Rani, Kerpang Deki Sesta RNDM Marbisu Konven, Sesta Rang Konven, Sesta Napok Internet Konven, Kerpat Jisu ini kerpat Pengen Kerku Kerpang, Deki pada para Kisesta Tiba juga Tuhan ini Nakapua Syakapua Isunmu ini Ketua Jisu Bang, saya Dewan dan Kerabat. Terima kasih telah menonton!